Ҳамада салом. Нигоҳ кунед галора лайтри зада мондум ки так да замин шамол қалтондаашон ҳама шикастиян. Чизое гуфтум ту якум бор мебиёй барои кӯдак калоно метия 90 метон ҳар ҳафта метия памперс чанд дона дора 36 дона барои як ҳафта салфетка памперс сифати хубам нест бадам нест мешавад баҳои 3 меарзада памперсаш шампун метия детский бо интересно ин шампун ба забони руси нависта румяное яблочко ям барои исфанҷо зубной пастой ҳеч кадом фикр намехорам хеле анда қаз зубной пастой нағз нест хайр салфеткаи қоқ анаи чи барои ҳамада корчи як комплекти ҳамиё шампунои ай ҳама безебтарин ахемакни ов рехтеста вообще нимша агар истифода бари ба мумкин хаф кунада да ин мӯҳои дилафрӯзу ки маолиам шампунои хумона истифода будестам и ами салфеткоҳо хели шампун ҳамада инаи боди крем бурам надорам качи ҳама маҳсулоте ки метия баош сеяйда риксона тоже баош се ҳамаш ами фирмаи елиная чия вая вақте ки мебиёй шараф пас кардан шараф качурашай дигарша садикрой кардан вақте ки мебиёй дизадаран ё ки духӣ ки худ дорид задарантое ки хеле мешапанку ҳаваёро ҳамаша мегиранд як коробкада мумкин нест дар дуруи ҷо истифода бурдан ягон кас зарар мерасона нохун гира қай чизе ки опасное барои жизни одам ваёро мегирам айно шарики буянку ёх чон метия хабо качи як сетка ами шампун мам инаи хеле чи душгел ишам ами амрая меёшад качестваш собунош хеле собун ҳар ҳафта ина мисол шумо рӯзи чоршанбе омади ҳами чизо метианда бо чоршанбе дига мери хери карточка бо ҳами як ҳафта ина метиада шампун балзам мисол чизи дар қурайтада барои фаромарз ман дилафрӯз маша исфандиёр хонаи ҳумайрошон рафтестем се рӯз гуфтум ку эҷа мумкин як ҷойраи сешанбе уже мерем ҷимоаи душанбе мегирем остановка дарастем инҷа замини гандумай ҷавай ҷав гандум ҳарчи як нест ина фаромар сарша пас карда гуфта болои моша ба фиреб ба чинчи гирифтам расидем дюсбург даш биём лифт майли бре меомаде охӯи ами фаромар ҳамқа саростима мекунам вурак ҷӯрӯи када исфандиёр мама банк чи аппарати чизфурӯша кабина тамом стоп мешавад бояд ки ягон чи ҳатман хара ма гуфти морожени хармадаку раисар кадом поездро ҳай барои ин айёра накора 4 евро дорем бо 1 евроша барои дуриянаму карта
نمیتونن اول اینستروکسیا داره همش ایال آوچه قیخه وایرونش کنی ببریم ممکن تنگتون نگیرید خیلی خیلی شهرک بوده تقدیر ندارن تنگشون درامت کار نکرد این کاروچی подписчику کاروچی میگم نه آدم نیست که کاروچی میگو یزونا میکشی ای من نمیدونی توجی کاروچی میگه کاروچ معنیش خلاصه تنگشون ببینید در کجا ایستاده اونجا در رس کرده یا ایستاده در اونجا میگن یه یورو دیگه نه گفتم نمیتونم چیکار کرده برای یه یورو همجا شکوف کرده دی وای نمیشه تو کجلان نقطه سرستی من سوزونده اینم خیلی یه جباریشونه با یه سنته خودش 10 سو رفلی میاره تمام میشه اسفنجور که همی باید را کشوی میگه همه خنده مرا خواهی کشلوک با کشلوک من ای کرون کرده ما اینجا دبرم اوش بوجه را فرماز های میکده Аками интересная шмуда. Tamam? Ha hakam yasim tida. Khayna mimda bacho. Faromaz pirshtak da hami интересная. Ваша сухт ясим. Ваша бом khayna misaki direy чимост маша размонте. دلافروز در مراجنی بیشتر کردم تمام دکجو کای دکجو میفروشن مراجنی را باز نافر اومدیم رسیدیم اینا وقزالی خونی همایرو شونده ای لاگری موک زندگی میکنیم تو جره اگر عموما گیریم 1.5 ساعت راه ده مراجنی گرفتیم که نگرفتیم اسفنجور را نگرفتیم تمه چو میکنم مراجنی را که هم خوشو ماشه را کشید گرفت که ماشه میخواد چی به نفورید این ای رئیسم میخره نمیخره با ما مجبوری مختوب بخوخی بسیار وقت فرامرز هم خیلی حواسه که میخره نمیخره ما گفتم اگه همه خورده سن در کمپانیا بخوره تای زمین در اومدیم سالقینک چند مینوت پاس بیا چند پاس؟ همین اومده بودیم در همین جا بودون ندونستیم که آیسی سپور شویم یو که آیسی یه دونه انور میخرم اینجوری فرمار زده است نیوچه چه بگنی یه دونه انور خرم نوچه رو بینه چی نوچه 69 سنت подписчику режим экономика ради فرامرز خیده یه دونه انور دو کلباسه یک کوبه یک بیسکویتی 59 سنت ما شکایت رفتیم نونی گرم گرفتیم دوتا شکایت پچک میکنه 4 تا میتوه برای چی نون گرفتیم همایروشون خیلی بسیار میخورم وقتی توچش در دیت هم باید خراب شوند برای می داری سفیده که او خود دوست نمیدارن ماشا میگه برای که میکنه آدم جرفنه بگم آدم بسیار بورن دلافروز قطی کی روی کردیم قطی کسر از بودران دلافروز قطی چی قطی فرامرز روی کردیم
حالی ما نرسیده درک شده. هیچی نآورده. میگه هیچی ندارم کرده. خالی 10 سیتکه آورده استیم شه.